Badwam so ni te kotego yada sin kranshen sama no pay odi amaye de edu so no Adom TV Badwam kase ne etodwa wo mu bi ya wo betini nana ene ne manfo ama ban no nafo adu obepamo eye galamsefo ni nyina emfiri eye achim himan entesa 10 days nachi obete wonka yede ho no ebebro nkwanta South Assembly no so aye ne se ememu anu a wo mo ekofa ye bridge bi so obu wo mu go mu no Wamo ekani nyina no assembly no afa eno ne nsembi ena no pay mede bro sa Adom TV Badwam kase yedem live wo Go TV channel no ye 119 ena DSTV channel no eye 280 YouTube nso Adom TV 2 ye hye ho mididi afia amankwa tamaklo afia ni die mutie se den nsem ni nchiremu ankasa etie nananom ne adehye ya wonmo wa achim himan eben osino Ofanti akwa South mensimu wapoye mantemu se wode nafo adu ato aban no eso assembly no posifo na fe regional coordinating council no illegal miners anase glamsefo bia obeje won kro no aboso no omepamo mu nyina enfenfiri ho fi se wo mu se wonsuwa ene won mu nsase Adom kase etwaso anase wotwemu anye bi kranum se obese nsu a aso ko water resources ko mu yipie ko water resources asane ba ma kwanse ko se ensu omanfo enom won ba behu oman no enso obi a mehu ye ena obusu se sa eniema wo na gana no ye se enyahwe a ye behwe no na yesu ene ye dwafade nyina se afa ne ye kope calabash anase kura ne akọ amanyofo se mon kope ensu oban na nakufu ado so se yemu a yenka manfo bi ene amane boni twetwe nkomo efa nsem a ohini edi tu dwa no ehu yehu de beye ne eja we ne wan aba sise obehwe no anajo no yen adwuma obekọ afuom no no already ne yasai kokod anase efuo no ne yasai no ebi okura na wunhunu kura no wakati bia akwaji compensation ediane ne ade a ehaye e wutru nsuo no wa na wasi wutrase eye wani wo ye wa wure se kura sabi ye firi so ye niam nyina ese ye sira ye mpanimfo omu ka ewom na omu ka omu tu omu na isi so omu ye adwuma ne se ye sira wom Nkwanta South Municipal Chief Executive Bright Lenwa Wadi atujasa assembly no ebefa mofra na memu anu a enso dejebo bridge no kwasi ada ne bu wonum gu mu no yede wa kwakopie mu ewa Yaresabia Adom TV etwaso Isa semya etisi ewo nkwanta na medikan kai se semrusi ye de hu amane boy ko man panyifo se ye bridge ewo nkwanta kromfini fini no abubu ya twafri mo pra na bedu pepenso America se ye sheda ewu na mo road ministry through the federal road department any of bridges unit afa na yakosara esra omuse ombedani omani so abehwe mesini krachi ni amane boni nkomo twetwemu ene wadi tu dwa se onom ebo modern ase won sabe campaign fo na waba be siesie nsamso no amatemamufo sebe ya obetimi abo akra ene japade ho ban Arawusim se o se abdinu ashase no ameka se ye mpese ye tnas na bibi boni bi esi ansana ya sorry si ye hu bibi ya kokase mpenifo wo kro mu na asem ekoso no asemboni sei ekoso ya ntu ho anamo nti bre bia be kase ye be sorry so entem na mbom na is very unfortunate say embo na ayere no embo no enya embaye mbom be kosora kase obi anye ahweyiye ye nkwa ho ehia esini adwumadie biara ye pese ye tuna ye cross bridge eba kroma na say ye call the other side of the town say be kwakoye wo bana say enye ya san wachi won kwa eno na ochina bi betumi aka say efi ekwan na yeye bridge na yeye me ba nkwanta kroma ba di dwuma say ni ade Adom TV Badwam kase na o hwe na committee chair de IGP leak tape no yura Samuel Atachia oso wo masa nya na efoforo bi ai no so committee no age kotie ni ye na for de atoto de omo dada no ho ne ho nsem kan ye Adom TV etwaso
nhwehwɛmu edefa tape bi ababeto dwa efa omanfo bi a womo ebo pose womo ebeyi Inspector General of Police IGP Akufo Dampare efiri na konya eso no sa committee no asan akotenas na bra womo ekotenas na na beto dwa se tape foforo bi ababepie mu edefa IGP ne ho ensensem eho asan so ababeto dwa se aposifo mpenifo bi nso atro enkrata ede abema committee no chairman edema parliamentary ad hoc committee Samo Atachia any Adom News in Central for etwetwe ho komo. The petitions were brought to us, so we've not even read them, not peruse the petitions. But trust us as a committee that there is nothing of consequence that we brush it aside. It's going to be a very comprehensive interrogation. So if people want to aid us to do our fact finding, we will not block them. We've also just seen that some police officers have even taken the IGP to court in relation to their promotion. So I've instructed that they should first the writ, so that we know the content of what is pending in court, the rest of it. As you see, we might not divulge our sources, because then you block people from giving us information. But we have a tape, which is supposed to be the comprehensive tape. We'll look at it. If you told the world that it was Kwesi Mensah who brought me the tape, we might not get the next tape, or the final tape, or whatever it is, or this information or that information. We fed about the Whistleblowers Act. Vice Chairman, Dema Parliament Committee on Finance. One also your Kankwe Central Mrashebejani Patrick Yabuama, and I will to a Kokuma Mrashebeja Fieno F4 Ewa Yechra or Peswaye, Editia a year Bank of Ghana, no so mu ye pa na one more entrenchia and Kokika be a baby actually. Bosia ye here a free in for honor, a quack on your how it was so. On Adom Cassie, Edin Comway. A group or a body is embarking on a demonstration that the police has altered their routes. It's not the first time. It's not as if the Bank of Ghana is saying we are not going to even receive your petition. It's the content of your petition that is the most important. Where you want to deliver it, sometimes I don't believe it's very important. You want to organize a protest, you want to present a petition. Sometimes groups want to petition Parliament. They come to the main street, just opposite the conference center, and the leadership are allowed to bring the petition to the leadership. They receive it at the forecourt of Parliament. It happens. Even Jubilee House, they send people out there to receive it. It's a matter of discretion by the security to at least ensure that the peace around an institution of the central bank is guaranteed. It's very important. Matters like this also can affect a lot of things around the bank. Central banks work with confidence, and if internationally issues such as this are seen to be affecting the confidence, it can also affect the entire economy. Like I said, we are trying to rebuild our economy. We've gone through a lot of challenges, and a lot of measures have been put in place. We are still negotiating our external. Movement for Truth and Accountability. Sanokrebie nim se nyumakuo no a wobo womo esobo ewo onyuma bi a wo yemu no womo sa Truth and Accountability movement yi womo sa ko womo ho gigi sika free womo ho no krebia enim enti di womo gina no womo gina sa prepare no kwaredie ebe pnt ena do womo akopie mo ewo yoku ena fishraj enti no krenim se bia womo sa etwa womo ho ekọ nyumakuo ho gigi sika Adom TV etwaso yano akontabo di prepare ana ye ne de baaye ye ti ko na che kakra a je se ekwa enum kakra ba yefie be isia na nso ni aye ko ya register general ye nkrata nyina di mo ko a active bro nse active e gina na so na ye de insem bebra tututu dwa a manfo bebre na anim bro make allegations e bi ho a enye me allegations me de list ne bebre ama nipa bi no mu ameni wo mu san ko mu so fan ko ya luta radio so no mu so me push agenda ansenia wo mu ka e bi ya beton kofo aso enti no list na ko nipa bebre ho no mu a e binom asate gigizika e won kofo e pa ncho movement no ya ante se ye be blackmail obi ana se ye be hunhun obi si ye ko no wakwa gigizika bi ono no
enti de pa cha no pese wo ye company na mpacho obi aba ho aba ba gisika misro ko ne kokko gisika movement no sma obi a enti ende de to se case de koma iroko ne shrage ne we ni ade nyina no ye se yiri nyina afiri ho 14 months ni afi ba ko osumienu no ye ntehwe enti eyi case nyina afiri ho ne de akokot ebi wa de koma kisi ajaben ye free court ne ko ye san ko gini nyina afiri ho bronsa discontinue the case ne asan de akokot ne hu se court kura na de ko ya akafi ba ko ne fani asasibura mekere enkran gamanche ni taki teko chu ena nei ye hwahwa no pa fisafi homowo die no de shonkokra ya nte basabasa ye basabasa bia enyini ti wo mu enu nti ya di edano shonko na charger group of companies for omakoye wo mo ado ye diska ka ho ne num de ekeka ho ena nsemi ebetoja odi na sumdwemu ebe nso ekere wo mo adwen se efiri bra ni takite ikuchuru ebetena so se gamanche asumdwie aba enkranfo mu pa ne senti ena charger group of companies akone na sensra ekobo no obaso siwetimi ahwe ama asumdwie aba wonu mu a ete enkran asase so penimpa woda charger group of companies ano eye Emmanuel Bokete na nchirimo ode to yamane boni enim eni se wo hwe 50 time obetra akonya iso no minti hwasi bebre na ewo Accra abafom and especially the peaceful existence now you celebrate homo one and say a peaceful won't see previously celebrate homo the way and we are team we are come we are saying nina under the leadership near who say nina and feel a swati cry and say no or a legend and your baby celebrating for the peaceful celebration of the just and dead Omowa yenina ye experience wa Greater Accra. Tachiman tumia hine ono aso yes na hine wo Tachiman Traditional Council wo Bono East Mantamu nana ankoma from Pong or the to Ghana Education Service nimo se omamba pa esu no womoma enidi nkwada no asase mu na yede yi dwemudie ene keta se hyenso afiri ho Bono Mantamu yamane boni ye Christian Forukuma etwaso Tachiman Traditional Council no de oma fimpinu ne denomiensa Tachiman Festival of Arts and Culture chese so de ma busy schools ahodoa eho Tachiman na wojumedi na se no sana hene de ma council yi nana ankoma frempon ekyerɛkyerɛ mu kwa ahodoɔ bi betimi afa omaya mamrani amane ebekoso aboho ban na sanso so no de futu ma Ghana de hwe nyina se wa mamrani amane a wɔkyerɛ won frase schools ahodoɔ mu no wo momboa ne ntumi enkonkan Ghana Education Service say yewo amamrani amane bi a ye kire no mambapa adesua say pese ye man no katasehye ene proye efri man mudi a ye nhyase emfa mambapa adesua ana nkyerɛkyerɛ no enhye mofra nanse na benhu papa ne bone na ye man atimi atumpon enwechi Nana Nchibo Siakon ya wono Tachiman Municipal Education Director enso kyerɛ mu dinti a amamrani amane wɔmode aka wɔmade sua ho a wɔkyerɛ wɔ mpotamu hɔ ni nyina ne sɛ yɛmpɛsɛ yɛmmaguna ɛba no ɔmure befi ɔmamamrɛ ɛne baabi ɔmufire ni nyina gyina yɛkasa yɛkaso ni nyina gyina aduane a yɛdi atade a yɛhyɛ yɛafade yɛbi bia yɛyɛ ɛnneɛma a yɛpɛsɛ ɔmuhunu ɛfa yɛduane die mu yɛntade hyɛ mu yɛkasa mu yɛdwabɔ yɛntuma fram bi bia yɛyɛ bia no ɛna yɛpɛsɛ yɛde hyɛ mu Oman Ghana yɛka oman a nyamesuro ewo mu a yɛdi mu akotene pa ne saninti kintampo mensin ne mu crouch pani Isaac Bafo ameyawo so de to obi bia nim sa hohoye ne yɛgye obi atumu ntete safo no ne ade no yemmasa enkabomu no anya dwumasumdue no enkoso antena yemu ne na meno so aboa mo men akonkan ewo yasumdue ho nsema Adom TV etwaso
Municipal Chief Executive MC Makintampo Isaac Bafo Amiyao edi atudwa se Christopher enwese wono ebeka onu abom na oman asumdue nu yakoso amano ayedwuma abra Apostle Continuation Church ewo Magazine District efre no maneko kasa wo dwumedie na ase no eho na ode se futue ema Christopher enkaboma a Christopher any Christians yebetima together na yina yetimi asum nyame kwan paso enunti medanase ba bia kono oka onfa saa suru nko mama ye nyim se we sum nti na tambia na the problem ba na tambia no say won kaboma na asundie wo wa ene betumi asum nyame Christopher betumi asum nyame na Muslim so atimi asum nyame ye nyina de ko na ye ye etimi stress ye nkoso na religious tolerance na ewo Ghana no ye nkoso na obi anfa ni die ma ne yonko na ma asundie mbra na etimi asum nyame omanfo bi a wɔn nso ne Adom News nsɛntwerɛfo ɛkasa no wɔn nso ɛkasa fa nsɛm a MC na ɛka yɛ ne bi Ghana deɛ no deɛ mfonso bi anu ya tena se a menhu bi krampo sɛ yɛ hyɛ ase bi anam firi me mɔfra se no Christopher no Muslimfo anya ntɔkwa based on religion tambia yɛ nyina sɛ wɔn yɛ sala se ya ye ben o mo no mo wie aduane no mo tumi ba be che bi ye no mo bibia o mo ye otubadin a ye no mo na akwakoboa o mo enti ye te ye ho ase enti aboa ana bema kwan na no pay Badwam kase no medi esie wada roma ma memre kitua bi na menye sankrato yi mrada bonkrata no wa ha na fi online stories no ye de ato aso akwasinsin be kama ho nti twam ho sime yaba ye ba ebe to so